tato. Take me off like the time I so. Ulufa fomale, ulufale, ona ao, faima o tamale. Leo maioia te tato. Take me off like the time I so. Ulufa fomale, ulufale, ona ao, faima o tamale. Taimi uma, tae manuia swafa man malo Yesu Keriso, tatou ainga lotu, vi ia le tua, pavtai le tua, ona lana fa malo longa ia te oe dad, fa apea fo ele tina le fale ia mam lupe, ia e meise sunga i fa fiangainga mo tau fale tua, ia te inane le maave ese o tatou e kale sia, i e fai tofi, ia fa apea fo i nisi wa, fai malanga mai fa pito la vele nei tae au tatou te mafuta ia mamoli mawina foi le tala inga fa nau le nei aso ia le atua ia e fa talo fa pito lava mo ta mama tina matutua o e tu ile muli papanga iaso uma ona o tama fa nau ale Livingstone Evangelism Ministry iaso uma ile lato tatalo ele lei lava le atua i lo o tau soifua manuia. Ia,
Usi le whaafufonga ma le mai moa o le a matal pol kalame a le a onga sa o a si motu la vea. Ia wa whaia o mafonga tau moli moli o si a matou taitai whai au. Le sunga ia unasa pati ma le whaletua la le lei ia lo sana se ula. Ia whaamanuia le atua I lo fina ngalo. I love you all in the mighty name of Jesus. Amen. Children, are we ready? Youth, are we ready? Children, mili mai, batia, lua bati, hey, sauni. Okay, still waking up. Yeah, children, let's get ready to sing God's praises this morning. All right? Give a big smile when you walk past your parents, but make sure, remember to sing.
Good morning, church. How are we feeling this morning? Today I'll be reading from the book of Psalms, chapter 127, verse 1 to 5. It says, "Unless the Lord builds a house, the work of the builders is wasted. Unless the Lord protects a city, guarding it with sentries will do no good. It is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat, for God gives rest to his loved ones." Children are a gift from the Lord. They are a reward from him. Children born to a young man are like arrows in the warrior's hands. How joyful is the man whose quiver is full of them. He will not be put to shame when he confronts his accusers at the city gates. May the word of the Lord bless your heart this morning, church. O le awhionga pa ia le atua, o le a o whaitauina le salamo, se lau lua fitu, whai upu mua mua se ia o le 5. A whai le atia e ina i o wele whale, e ngalulu e fua i lātou o e atia e ina. A whai le leo leo e ia, a whai le leo leo e i o wale a ai, e matala fua o le na te leo leo ina. E lea ngā ia te o tau, ona tūlai i le tai au lava. Ma whaatuai ona mānawa, ma ai le mea e ai o le tinga, e whapea ona awatu e ia le moe i lana pele. Whauta o le whanau, o le tofi lea mai a Yehova. O e ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. E pe o u whanawhana i le 5 o le toa, e whapea lava atali o tau lea lea. Amu ia le tangata o atumu ailana utu, e le maa i lātou pe a lātou tau tala i le whaititoa mai i tamai. Thank you. Tato ifu matalu. Whaftai ta mā, mo le nei athu o whapitoa, mo mātou le whanau. Ia vi ia lava losu wafa e whawawau. Pa maangalo I mātou le whanau, ia mātou angathala I athu uma. Pa manuia I o mātou mātua, ai maise I mātou le whanau. Tātou malau a whio, I le nei athu, ia I umea uma, I le manuia, I ia ai losu wafa Yesu. Amen.
le nei taia. Maiti mili. Batia. Loa bati. Hey. God is good. All the time. God is good. Sauni. It says, cast all your cares onto him. Amen. Are we ready to cast all our burdens to Jesus this morning? All right, let's have some fun while we do that. Tomaiti, Saoni. Oh, you weren't ready. Shake it off, shake it off, shake it off, shake it off. Toi Saoni. Nice.
So get ready to sing our last song, and then we're going to make our way seated here and ready for worship. Amen. see you high and lifted up.
fai wai whamanuia le atua I lau loto I ala I pesa al whanau. A me le whala po ai lau pati le atua. Amen. Hallelujah. Hallelujah. O te tali tonu o ngā lue le anganga o le atua I a te oile nei tai au e ala I pesenga al whanau. Le upu fola ia ai mai se fo I talo sanga. Ai tātou te le I saoni e whaivi inga I le atua. O te fia o maia se upu whaamalosi mo I tātou. Mai le tusia Ioane ma tā upu e wha. Ua tātou maasani le tala. Le tala I le whawhine sa Maria. Na ole atu ai Yesu e a mai sona vai. Whape atu Yesu I le whawhine sa Maria. Pe whape whea ona e whai mai I se mea inu ia te au. O au o le whawhine sa Maria. O oe o le iutaia. A wae le aini mea e wha vea I a iutaia ma sa Maria. Ua tali atu Yesu. Ua whape atu ia te ia. Awa e iloa le mea fua I fua le atua. Ma le ua whai atu ia te oe. Au mai a te au. O te inu. Be ua le mai a te au. O na fua I lea ia te oe le vaiola. Na whamanuia le atua le loto. Wa o tātou e pe o le whawhine sa Maria. Ana tātou le iloa le alii ai whesili atu ia te oe. Au mai sa o vai. Au mai lau loto. Au mai lau vi inga. Whawhea la tātou iloa le leo le atua. Le nei tae au. I lalo ifo le tusi lo whapea lo sa ili le atua. I le tapua I le anganga atoa ma le wha maoni. O le anganga mai le loto. Au le wha maoni mai le upu o le atua. Le nei tae au te fia wha maalosi a te oe. O le avanoa wa o mai le atua e ala ilo na wha o la tanga. O lea wa tatou sa o loto ai. O lea wa mato fia ai mato le whanau. E tau le leo le atua. E tau lo na wha maoni. E ala lea il wha o la tanga o le ali. Tatou tu la I wha mole le nei tae au tatou saoni e awe le vi inga I le atua. Amen. O mai tatou vivi ma whaafetai. O mai tatou vivi. O mai tatou vivi. O mai tatou vivi. I ma wha
tau lona whamaoi. Yes, Jesus. We welcome you, Holy Spirit, in this place. We welcome your presence. We thank you, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. You deserve the glory. Hallelujah.
O le mātou taulanga lea ia te oe. Whaafetai lo mātou alii. O ai mātou ai manatu mai ai. Ai whaafetai lo mātou atua. Ua tau whanawina i mātou. Whaafetai lo mātou alii. I le ola ma le malosi. Whaafetai lo mātou atua mo le nei aso. Whaapitoa mo i mātou le whanau. Ia vi ia oe lo mātou alii. Whaafetai lo puipuinga. Whaafetai lo mātou alii i lo toto. Whaafetai mo mātou mātua. Whaafetai mo le lātou tatalo. Le atuai o a mātou. Ai tema o bese o tala le ali ia ia alofa ia alu ma le mana lo upu le nei tae au. Tuina atu ia te oe o mātou whanau. Ia lato maua le ono sai ma le oli oli mai a te oe lo mātou atua. Whapitoa le mātou tatalo le alii se tasi o langona, le mai o le tino po le vai vai lo mātou tama. Father, we claim your healing this morning. We claim your healing in the power and the blood of Jesus. And by your stripes, Lord, that we are healed. Whoever is watching on live stream or whoever is in this house not feeling well, we stand firm, Lord, that you are our healer. You are our deliverer, and you will rescue us, Lord. Ia vi ia oe lo mātou atua, whaafetai lo mātou alii. Whaawau le nei aso mātou pokalame lo mātou atua. Ia whaafoi pēr le vi inga ia te oe Yesu. Ono lo suafa lo mātou atua. Tātou alalanga whaatasi. Amen. Amele fala po ai lo pati le atua le nei tai au. Hallelujah. Yes, Jesus. O le atu ina atu le avanoa ia i le principal a le a onga susa. Ia le sunga whaifi au ia pati whawhitai lava. You may all be seated. After over basic, yelling. Yeah, after I let 2 later out, I told you lewa, for my lumo le 2, go for lot in my 2. Yeah, I told you. I'm near Chile 2 lo finangalo later out. Yo mai on fa filo ai le sui la nga sa fa nga sa a le ala tula ya to ve yelo le fa ma fonga to mon bole sunga fa fe nga o le au talovo le nga tfo le pa ya nga sa ma la nga sa ya mahalo mo fa na o le kale se molil ma to fa tai after tele yo tato ma tua dan mam mo la lo talo mo i ma to nga tfo le no fa fe nga mo to fa le tua ya tua asina sina te mama tina ma to fa tai mo la to talo mo i ma to lo tatu ainga te mama tinao ainga te itasi pa filo yatu pa fa yatu ile swafo Yesu fa mo ma tua fa lo atu lango inga luenga fa nga sa ma le utolvo fa wa tau nu mai tau nu unga fa mo ne yaso ol vi inga fo ile tua fa lo auto on sai ya fa fo la to la papale ya fa tinga fa ya onga sa ya vi ia le tua ne tayao da tonu ne tayao la mataina po kalame fa now la tau loto ma la tau siva ya ma lu fa e fale lo finangalo pe ale fel tau loto lo walo ni aso ya ile pile mo le tu lo finangalo ya la nga solo po kala me la nga sa ni tayao tolu ma le fa amatai ya mai la lo ifo le tasi nga ilua ya la tau nga la amataina da tsenga ole tolu ma le fa lima ma le ondo fitu ma le valu iva ma sfulu tasi ma sfulu lua sfulu tolu ma sfulu fa tau sanga na la tau nga sa yo la tau fo na la fa fiel ni tayao ya la tau talavo la fe ngai mal pokala me le fiafi pam le telele tu la mai bom la sila ni tayao so for Yesu amen. Mighty to mighty testing 1 2. Who's awake? Who's still awake? Ni mai lunga.
Okay, let's all be upstanding. We're going to sing one song as the first class gets ready. We all know this song. We sang it this morning. Amen. Let's put our hands together, children, like this. Shwela Calvary, Kaliba Kalani Bitzarona, Io Calvary, Jesu na Shwela Calvary, Kaliba Kalani Bitzarona, Io Calvary, Io Calvary.
senga le nawa iunga. Tell the story of the Mai Christ me of te Calvary. ia onga le tiakono ia whaalua panini ia whapea fo'i ema malisunga toina whatua toina ema whatupu. Whamalulu atu ana wale ini leo. Ia tu fatasio au al taulanga pati whamanui na soa whamanmalo Yesu Keriso. Ia ole vasenga tolu ma le fale nei mātou te whatalo whātu o tātou mātua o le fale. Dad Kukian Mamlu Aloalii le vasenga o whawhianga inga ma o lātou whale tua. Sunga toa ina ma o lātou whale tua. Ti akono ma o lātou whale tua. Ma ave ese o le tātou e kalesia. Mai se wa sia le malu le atua le nei tula. Mātou te whatalo whatuai ia. Mātou sauni e whaia fo istau loto le whanau. Whai ule lātou siva. Ia ina ia mawalunga ile vi inga o le atua. Usila sila malau whafonga. So le mic. Wafa go to a fava. Chalofa long ilo ai quên bên. Yêu sama alo a phía chưa mẹ này. Chalofa lava. Ba oh my god. Có phải đi xí. Vâng yêu. Yêu va. Alpha, hello Omega, Letua, Ola Amatanga, Male, Hatanga. Ngay. Ngi ngo a no amene Io vasike lu e tua lo wa me tonu Fafitai Ashatai, Pafitai, Ua O Manuia. Love me. Ya hahim ele hua a hua hua ina.
Eloina ka metapatipu. Yava satale atua lumanuia. Atua elangi mali lalulangi eli amatanga. Luke 6. Ella fue tratar la tua a la humanidad. My name is Esther Melissa Joshua. I am 4 years old. Ali a 5 la uta lotso. Giovanni Etsua lo u manumalo. Alors, Ajana. Salam letter, little la mamaya. Amen. Yava tonight Leo li netuto. Rafa otua pamalalo. Yava ia le tua foia le aisemea automativai. Automativai. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, amén. Fais-le. Aleluya, 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 amén. Yo pertenai Etoa. Malo. Ois tau loto fitoa fale.
malo whaafitai lea ua whaamai atu ai le vasenga mua ia mai le pepe se ia o i le whaa. Ta pena mai tua atu le tātou vasenga o le 5 i le 6 tausanga. Whaiango sa, whatua ia whaafitai le sa tele, ia ma le whaatina, te akono ia unite tupuono. Toi whamanatu atu le fiafia nā nei o lo tapena ai le au taravou, ia mo le tātou silafia, me se fo ia whaafonga mai, i le tātou online service this morning, ia o le tūlai ono ama. Ia o le ono lea e tātou te, e le lea vawe. Ia se i toi whaasao atu le teimi mulimuli a lea tātou alu le ono le teimi le nei. Pāmon mole, ia, mai lo tātou vasenga le so mai, ia, mo le tātou teimi le nei tāi au, ia, ona lo tapena fo i tātou mo le fiafia nā nei, mai se le upo le atua le tāi au nei. Ia vi ia le li in nei tai au fo o le atua. Ia a fio le malu o le atua. Tasi tātou ona Jesu Keriso. Whātalo whātu I mātu o le whale. Mātu o whale anganga ia mama dad. Whāwhitai le lua talo whātau no inai lo mātou wala uina. Whātalo whātu foi I whawhianga inga mwhalitua. Le malu loa loa le tātou e kalesia. Sili ai tina matamama tua. Avele nei tula vatua ina mawhawhitai o lo manga lue whatasi ma le whalitua ia so alo whawhitai le sāteli. I le 5 ma le 6 tausanga. Whawhitai mātua e lau tau langolang. E le whaingofi e ngaruenga. E whaingofi e o na o lau tau talo ma le tau langolang. Feso soani I le tino le mawhauwhau sili le leanganga. Whawhitai te le lava mo mea uma. I le whanga ina o le whanau mea uma lava na tau e sea I lau ato o na le whatino ina o le alofa ma le tau singa o le oloa tāua le atua. Ia le au se lau tau whafonga a le amatou sa atu nei tai au o na le suafo Jesu. Amen. Radio killer.
good to me. God is good. God is good. God is good. God is good to me. How could I let him down? How could I let him down? How could I let him down? He's so good to me. Salamodasi tolo ono fai upulua ono ina vivi ia tuia o toe lea tua o le langi awa e whaavavau lava lona lofa. Talofa, Mama Dad. Talofa, Maola. Olo'ongo o Mary Jane Time. I hail from the beautiful village Vaisala, Savai. As you can see, I am your contestant number 1. Olea fai lo tau loto. Sauia! Salamo lima fai puspululua. Awa o yo vai e se wha manuia I le wa amio tonu. E pui pui o ia e oi I le alofa. E pei o le tai pupuni. Salamo valu ongo fai puspululua. Awa o yo vai Au oe la li ie, oe le atua, oe le alofa muti muti vale, ma le alofa fua. O le e te ngese alona tua sa, ai tele le alofa ma le fa amaoni. Amene!
Awa ole ua lofangia e Jehova ea ua e ina o ia e ia e pe ola tama ona ua e ina ilona tali ua ia fia fia ia. Momoio ane whaupua walu o se e le alofa o le iloa e ia le atua. Awa o le atua o le alofa lava ia. 1 John 4 verse 8. Whoever does not love does not know God, because God is love. Amen. I'm the master chief. Roma lima fai upulima ole fa moi fai ele mai awa ua falimi mai le lo fale ata ia tata loto ele anganga pa ia ua fuina mai ia te tata. Ta alofa lava o loa ingoa o te hila pila haivoe tam jinia moala. Fa longa maia i le awhionga pa ia o le atua. Roma lima fa upulua tasi. O le nei e pei ona malo. O le angasala e o i le oti. E whaapea foi ona malo. O le alofa tunoa. O le ami o tonu. E o i le whaavavau i lo tātou alii o Jesu Kiriso. Tchahu! Roma lima fa upuvalu a uafa a alitina wina mai le atua lona lava alofa a ia ti tātou ina oa male Kiriso masui o e tātou a o tātou a salapea. Efeso lua fai upuan awa ole alofa tunoa wafa ola ina ai o tau e fa atua e le mai te o tau fo ilea a ole mea ua fo ina mai le tua. Talofa loinga o e se prai taiso e ona o tau sanga o te sao mai sata puala ma palauli a lele o te nofu I hota huhu o le a whai lau tau loto mua I wane whawhau upu se fulalu e lai se fefe I le alofa au le alofa a tua e whatia sina ai le fefe a wā o le mea tinga le fefe o le ua fefe I le wha a tua ina o ia I le alofa. Chichichahu! Malo. Salamu lima tasi wai upu mua le tuai ia e lofa mai e te au e tusama lo lava o lofa e tusama le tele o lofa muti vale ia e sole a sea o usoli tula fono. Talofa mamendan, talofa matua, o loingo pola waipau ma lo muti. E fita o tau sanga, o sa mai samatau, o lutua nuu, o le whaila o tau loto, mua mole ane wha, vai upusefu mole ono. O tātou fo'i o tātou ilo, ma ua fatua I le alofa, ua le atua. I tātou o le atua o le alofa lavia o le tu mau le alofa o tu mau ia te tono le atua o le atua foi o te tono o te ia. Amene. I am Sunny Matai. Salamu mua apo ia nacha le sawali pilifilinga e mameo leanga le tu foi o ia
Leala, o le wea o le sala. Elena fofoi, Elena fova chemu. Amen. Arapa. Yesu. Akataya. Amen. Mamote sala ne e tolu fai upunima. Ia taitai na tonu fo I le lii o tolote le alofa le atua ma le ono sai o Keriso. La uingua o jara ke ona ngavi pota. E feso walua fai upue fa a ole o tua o iai e whalai alona lofa. Alona lofa tele o ia lofa mai ai iai tātou. Whawhata Yesu, amen. Salamu valuviva uputasi e olofa mai oia ova o te pese ai lava e faa alau. O te faa alau, o te faa loni, le tupulanga. Jehu! Salamo tono ono fai upu fitu yes tua e maeo lava loa lofa o le melea ua fa atua tua tanata I le polo o apa au. Asu wafa Yesu, amen. Talofa dad and mom paia kalesia o loo ingoa o misikuki merina o ono o tausanga o le a whai lau tau loto e ono sa I le alofa e anga malu e le losi le alofa ele mita vale le alofa. Ele fia e me o leanga. Ai fia ele fa maoni. Eu fiufi mea uma. E tali tonu e mea uma. E wha moe e mea uma. E ono sai e mea uma. Ta fefesta mai fam titiro lontina. Ne tolu foi upu se fulu maleono. Awau a faa pea lava ona lofu mai o le atua I le lalolangi. O ia au mai ailona atali I to atasi ina ia le whano se tasi ai e te maua ia te le ola faa vavau. Wama whai upu loa walu. Oa tā tau I lau whai I ngālo e whea tasi mea oma e le lei ai I la tau o e alofa I le toa manu e aso sa tamaiti. Wha se fua.
and the mop to the floor. Ole Pesselea, ole remix! ia le atua nei tae au, whaftai lo nā lo whamero nā ngale lei. Wai au mai alo soifua ma le tātou wola, ai mai seo tātou whānau. Ia e whatalo whātu le fitu ma le walu tau sanga le nei. I mātua o le whale, si o tātou tamā apostolo ma le tina ia lupe Aloalii, whaftai le atua o na oulua, whaftai fo i o no whawhiangainga, whale tua,
Ai mai se o tātou mātua mātutua. Papas and mamas, we love you. Whawhitai le tau tālo tau taputapua I mo I mātou mo mātou ngaluenga I tōna le ekalesia. Whatalofa atu fo'i I le loa loa le tātou ainga. Ai mai se le ainga taitai to e inam ti a kono. Ai le ngata fo'i lea. O le live stream. Inisi o tātou ainga maola o lo whaafonga mata mai. I lunga o le live stream le ne yaso. Ia vi ia le atua o na o tau. O le vasenga fitu ma le valu le nei. O le thima le lato tala po le lato aitema le ne yaso o le atua pule awao o le atua e pule mea uma lava o le lato o le tala le ato faia fatino o le tala le imala se fuluia na o ia ai kupito ona le leo sita o le toi ina leo farao so pamanuia le atua I lau sila malau mai moa nei tu la o na o Yesu. Amen. Ua whetalai mai Yehova ia Mose. Whaauta mai. Ua auto fia oe whai mātua ia Farao. O lau usta foi o Arona. E whai o ia perofeta ia te oe. E te whai atu mea umalava o te whai e tuai ia te oe. E tautara tu foi lo usto Arona ia Farao. Ina ia tu atu e ia o le whanaunga Israelu e o ese lo na nuu. O a ufoi o te wha maa I le loto Farao. O te wha telefoi I o uwha ilonga ma o uwa venga I le nuo ai kupito. A le wha longa mai Farao I a te olua. O na o wha o lea o lo ulimai ai kupito. O te au mai a foi o au au. O lo unuu lava o le whanaunga Israelu mai le nuo ai kupito I sala te tele. E loa foi ai ko picho o wa o lava o Yehova pe a o fa lo lima I lunga o ai ko picho o te au mai foi le whanaunga a Israelu a totonu I ai latou. O loo whaapea ona whetalai mai Yehova o le mea nei e te loa ai Yehova lava au whaauta o te tā I le ni to'o wailo lima I le vai o le vai tafe ona liu toto ai lea.
Ua whetalai mai foi leali ia Mose, ia e whatia rona I nā tango ia I lo tōtoo, ma whaloa loa lo lima I lunga ai kupito. I o lātou vai tawhe, ma o lātou vai tai, ma o lātou vai lepa, ma mea uma lava ai a lātou vai. Ina ia liu toto, ina iai toto, I le nu ma lava o ai kupito. I pula au a toa mai puma. Ona whaaloaloa I leo Arona, alona lima e vai ai kopito, ona a e mai ai leo o rana, o lilo ai lava o nuu o ai kopito. Na ia whaia fo I whaapea na whaaloaloa e Arona lona lima sai ai lona toto. Na ia tai le fuefu o le whanua ua whai ma utu I tingata a toa mamanu ua liu utu o le fuefu umalava o le whanua I le nuu umalava o ai kupito. Awa a e le mawhai ona tu umai lo nu e o ona o au mina atu le atu oe mau au ana malo nu ma o fale o le vaunga rova e tutumu foi fale o ai kopito ma le lau ele o iai la tau I ngā rova. Awa fai e te lema fai ona tu mai la tau eo a ta ofi pe I la tau. O a Iova, yo a manu whanua, soro whanua, ma sini, ma kamela, ma popi, ma moe, o le whamai to mama whalawa. A ua vai e se ina a Iova o manu a Israelu, ma manu a ai kopito, ele mate lava se mea I tasi I mea uma a whananga a Israelu. Ona whetalai mai lea o le alii e a Mose ma a Rona e a whātu tumu o lo lima uma e lefu mai le umu ma ia salo o sala ai I lunga e Mose I luma o Farao. Aliu e fuefu na ni ai la I le no o malafo o ai kopito. E a whea foi I lunga e tangata a toa mamano mama I fula e tupu ai le manono I le no o malafo o ai kopito. Ona whaaloaloa ele Mose nona to'o I lunga ona tuina mai lea e owa o whaititiri male ua toa ua whātoto I fofo e owa le ua toa I le nuu o ai kopito. Ona whaaloaloa lea e Mose ona na toto e lunga o le lau ele o ai kopito ona whaangi mai le Yehova o le matangi mai sasae e le lau ele o le lava a uma mai le lava po uma a ole taiao ona o au mai ai le o se ai kerise e le matangi mai sasae. Off ma ina e ova loto Farao e tu ina mai Farao a Israelu e o.
Ina whaaloa loa le masa e longo lima ina langi. Ina pōli uli te lava lea nuu au te uma ai ko bito. Wa lea wheloa I latou I le I tula I se tanata I le mea sa nofo ai. E tolu asa umalava a Israel elu ua tolu aso ma lama lama ua latou nofo ai. A ua whamaa e leo tua le loto o whara. E le ma whai foi e ia o na tu ina mai lato eo. Na whai atu le mose o lo whapea o na whesla mai ova alata I le tulu o pomao o na o lo atu le I to tonu o aiko pizza. O na otia lea o ulmatua umalava o aiku pizza. E a fue le ulmatua a whara o le tie lona no whaalii e o lava I le ulmatua au na whawhine o loo I tua o le maolo a toa ma ulmatua umalava a manu. Falei kusa. Wa'u o e owa o atua a lena o mai a oi o le nu ai ko pito I le mea sa nufu pulunga ai. Ia o tō te lea le mālama manu ia te o tō le mālama ina ea awea o tō mawhanau a le mālama. Whaauta o te fuai ia te o tō le pule soli ai ngata maakarawa ma le maalosi uma le fili e le ai lava se mea e le anga ai o tō. E moni lava o le mea lava leo ua o whātuna ai oi. Ina ia au whaali ai lo mana ia te oi. Ma ia ta oa lo ingoa I le lalangi uma lava. O le polo kalamea le asua na whaamaina ai le loto whrau. E whaelo ai le pule au ma le mana ma tautia le atua. Ta ua le ustai whalongu ma whai le mea whinangalu ai le atua. Sauni. Oh,
Malo whawhtai, toi mai se pati mo le whanau. Toi tolu o tātou visenga i soe mo ai tema ta sauni mai pea. O le iwa se fulu i o lo ngā luen ki le tina i a tina sawa. Te au se tupe i a whapepoi le pētua makerita mai awa. Iwa le se fulu tau sanga leo wha sauni mai mana tua le whiawhina leo tātou sauni o apo le ono. Apo le ono i tā pena le au te lebo ma le whiawhina leo. Mai tātou. Umalona fa mole tamai se fa ya ya tonu fa mole le pa o mai o le la to por kalame. The Israelites, descendants of Abraham, fled to live in exile in Egypt due to famine. The Egyptians were terrified of the Israelites' expansion, so they enslaved them. The Israelites could not bear the torture and prayed to God. God heard their prayers and decided to lead the Israelites out of Egypt. He then called on Moses. Moses, now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Come now, therefore, I
departed from Egypt under God's guidance. O au o Mose, na filifilia e le atua e la vea ina lona nuu. O Arona foi lo uso na filifilia e le atua e fai ma fai launga. E tautala mo au i luma o Farao, ma luma o Aikopito, ma luma o le whanaunga a Israelu. Arona lo uso le to'oto o lea, ia whaangangana ino oe e Iova, le atua o Israelu, le atua o Abrahamo, le atua o Isaako, le atua o Iakopo, le atua o loo soifua, e soifua pea e whavavau. Amene. O le ale le paia whawai tiwa au loa. Pa ia sauto whao le nei tai au. Ile a mata mai leone one le ftia il matasau e tumanua. Se ia pa ia le maota e mai tai o na whanua yang lena. O te whatalo whātu nei o tātou mātua whaleanganga. Lau susunga apostolo Tad Kuki Aloalii, malau masiofo mamlupi Aloalii. O te whawhelua i atu fōi i le la tai mai sunga whawhengainga ma o lātou whaitua. Le mamalo le au whio putupoto i le nei tai au, ai mai se alma whanau ua whapitoa i ai le nei sā. O te reto i te vai le pulepu la iai. A o le au te vai lolo e peo fōlau ngali tonga. O au o Arona, le atalii o Amramo, o le ainga kuato Salevi, o le uso o Mose. Nu ue a le atua i le nei tai au. Lea wa tau nu manwia mai la tātou whaingamalanga mai ai kupito. E lei whaingofia le ala sa tātou uia. Peitai o le alofa tu no o le atua saia o pongi ai tātou i ona au anglei. O lea wa tātou o ai nei whaiseu. Ina nei tau mate i le ete stasi o mafuanga. Ua whaasau ina ai tātou ma le polonga, ma le telo poponga o le ala. Ia avea la tātou whaingamalanga, ma pine whaamau. E moni lava, a whai au le atua mai tātou, oi e whasanga tau mai. Oina ilu ma talo tātou te au lia mai lene yaso. O le mea lea, ia au tautu mauri whatutua, ma ia mautu lo tātou te tununga. Awa o ia o le atua lo soifua, ma o lo o soifua pea. Awa la ne i whaatumtumu lima, o na sulaina le alofa ma le vi inga e ave iatia. Awa o ia le pongai o mea uma, o ia foi o tumtumunga o tātou ola. Ia vi ia le atua o Israelu, e whaavavau lava. Amene!
O au o Iova, o lo ingoa lea, o lo mamalu foi, o te le avatua lea I se tasi, ma lo vi inga o te le avatua I tupua wata. Ua o Yehova, na o walawina oi I le au mea tonu. O te tau fi mauina lo lima ma uleo leo ya te oi. O te awa tue foi oi e whai ma whai ngainga o le nuu o le maalama lama o le nuu wese. Ua o Yehova lo atua, o le ua ta ofi lo lima tamatau. O le ua whai atu ya te oi, aua te whewhe. O au o te whea soa soani ya te oi. Looking out, it's a great big world. Where do I go? How do I fit in? Gotta keep this one thing on my mind. The maker of all the universe is on my side. And if God is for me, who can be against me? God is for me. Who can be against me? He is my strength, He is my friend forever. God is for me. Who can be against me? Yeah, man. God is for me. Looking out, it's a great big world. Where do I go? How do I fit in? Gotta keep this one thing on my mind. The maker of all the universe is on my side. And if God is for me, who can be against me? God is for me. Who can be against me? He is my strength, He is my friend forever. God is for me. Who can be against me? When I just don't understand, God is for me. When life doesn't go the way I planned, God is for me. When I just don't understand, God is for me. When life doesn't go the way I planned, God is for me. And if God is for me, who can be against me? God is for me. Who can be against me? He is my strength, He is my friend forever. God is for me. Who can be against me? God is for me. Who can be against me? Awa e te whewhe, a wā o te ia te oe, ao le whete pate pai, a wā o wau a loa atua, o te whaama loa sia oe, e moni, o te whesoa soane ia te oe, e moni, o te tau whia oe, I lo lima tamatau, e ai le ami o tonu. O te lei whai atu ea ia toi, ia e whaama losi ma loto tele. Aua e te whewhe, aua te matau. A wā o lea li o loa atua, e ai atoi I mea uma e talu I ai. Lea tu ai,
I pe lo suafa fa pe lo vinga ono I tuli inga ola lalulangi o tumula o au tamatau ile amia tonu. Amene. Maya tuaya leiva sifulu chale ia lua afe masifulu toi lua lava tatu vasenga lea e sauni mai o le sifulu matasi sulu malua ia o le patue ia simotu lavea ia mati akono ia o Faith
kosi tātino, ia maana vena sio toi whamana tuatu tātou po kalamina nei o le afoleono. Ia il suinga mata penanga ia mol po kalamina nei, ia le tultuli tātou taimi, ia mesa le tātou whaila unga le Aloalii. Pamol mole, ia, halu lo tātou. O mātou nei, mo uso, o le tamaitai o Faith, ko te Sātino, ma le tamaitai o Anna Calling, Tuilata, ma au o le lauso matua, o Simotu Lavea, o mātou nei mātou te ngā lulue whātasi, ma le whānau, se fulu tasi, ma le se fulu lua, tausanga, na o tau tangai mai ai. Oka se la le lei o alo ma whanau o le lumanai o le LEM. Ia, whawhetai lava mātua i lau lango mai, ma lau tatalo mo mātou ma le whanau. Ia whamangalo foi se sasi o au, ma o uso nei, pe a whai na se stu atu lo walo, ma whai atu, ua o te le lo matua. Ia, o Yesu au te le o te sesimia. Ia, whaamanuia le atua I lau whaafofonga. To those who don't know what I just said, welcome to the house of the Lord. Here are the 11 and 12-year-olds, and we are their helpers every single Sunday. So sit back, relax, and enjoy the message of the Lord they're going to declare today. In Jesus' name, amen. Lo ngā ngai, ia e whamunua tia I ova, o mea o mawhai a te toni ati au, ia whamunui I lona swafupa ia. Lo ngā ngai, ia e whamunua tia I ova, au whai nei ngalo se mea tasiwana mea lofa. I le swafa manu mā loa Yesu Kristu, o te whātalofa tuai, ia dad, my mum, te sunga whaifa au ma whale tua, te maa ma tina mo te tua, whapea le tātoa I ngā lotu. O le mātou talotu, o se vainga pūpū, I tua I ngā tangata, o aiko pito, ina ua mawai o sefa malana anga tupulanga. O mawai o sefa mauna anga tupulanga, nai lea ai o aiko pito. O tula I se malo o aiko pito, se tupu fau na te leilo ina I lea toi o sefa. O le tupu fau lea I kupito, sa le whiawhia le whanawhanau, o luola ma le whātua te ina o le whanaunga Israelu, o atumu ale nu o ai kupito. O lea na tau whai ai e whaistonga whiti, I a whai iti I tia ai la tau. Wa ua frau, sa o whaatona wina lo no ua atoa. I la whauma tamatani whananao mai tingata e peru I vai tawhi. Ai whaola nao tamatini. Na o whaatona wina fo I pole o ngalo wingo. E matua I wha ma mawha a venga e whapolonga ai tingata e peru. Ma whaati ngā ia I la tau. O a ua sa tasi na tōwhia I le tupu. E pūlea mawa aia na oloa I pītama. O wau le isi pole I oloa I le ai o rā mesi. O māua nei e whapolonga ina le au Israelu ia maua I ni oloa sa tele a le tupu I teo.
Isaia 54 whai upu 15 o au upenga o mai whaia e tau ma o e le manu ia. O lao whai wa uma e whina o atu ia te oe. I le wha masinonga e te wha salaina ia. O le tofi le na o au auna ai Iova. O ala tau a mio tonu fo i mai e ate a ulea. Ua wheta lai mai ai Iova. O a ua pua, o le tasi o whātosanga. Sa whaatonu ina mā ua e le tupua e kupito. Ia mā whasi o ti pepe tama pe a whanau mai, ai whaasau pepe teini. O a u o se pela, o a ua le whaatosanga lona lua, I whanaunga o whawhine e Peru. Ai pe tai, ua sili le mā matatau le atua, nai le whaatanu uina I le mea e mana o ai le tupu. Ua mā whasaunu uina I pēr, tamatane ina, ua whananau mai. Sa wheseling ia mā ua e le tupu, po o le ale mea ua whaola ina ai pēr tamatane. Ai sa matali atu I ai, e le tutusa whawhine ai kopito ma whawhine e Peru. E malalosi lawi lātou, e umaona lātou, whananau ai, whaato o atu whaato sanga. Roma walu whai upu tolu se fulu male tasi. O le nei, si a sa tato upu I nei mea. A whai o au mai I tato le atua. O ai se whaasanga tau mai ai I tato. O au o iaka peta, le toalo o amaramo ma le au sa levi. Sa o ma itanga ma whanau mai ai se tamatani. O se tama e la le tele. Sa o na ina o ia mo le tolu o maasina. Ina ua o iloa ua o le te mawhai o na toena nai a te ia. Sa o tama whai e whai se awala e lawe ina ai o ia. Mai le tula fono a le nu o ai kupito. Sa o au mai a loa se ato kome ma upuluti I le na o awatu lea I le wā utu I le au vai o le vai tafe, malo u wha moe moe I a lawe ina ai o ia e se tasi. O au o Miriama, o umatua o Amarama mo I uka peta. Nā o I loa atu le tuuina e lou tina o lou tuangana lai titi. Sa o vāwae le atu ko me po'owhea e iu I ai a wā o au o le tasi o au auna ale a whawhine a wharau. O au o le a whawhine o wharau. Sa o alu atu I le vai tawhe o te tā ele. Ai o I loa ina atu se ato I le vau utu o tawhea mai. Sa o te tala le ato, ma o wa ai ai I se tamatane, ua tangi, ona o alofa le I ai. Na o I loa ai o ia o so le whanau a sa e Peru. Na I loa e se tasi o au o auna e ingo ia Miriama se whailele e Peru e sau e tausi ma lave ina le tama moa'u. Ua matua le tama ma o whaingoa o Mose a wana to ina mai o ia nai le vai. E le mia lo e iwa whai upu sefukasi. A wā o nei o I lo manatu ai I a te o tau e manatu. I le manu ia ai leo le maalaia. O lo whita lai mai ai I ova whoina atu I a te o tau le unga e ai whamoi moi. E mea lo se funu mara iwa whai upu se funu mara kasi. A wā o nei, ua o I lo manatu, o manatu ai a te o tau. O manatu o le manuia a leo le maalaia. E wheta lai mai ai o Iova, e fo ina mai te o tau, e iai le whamoi moi.
O au o Mose. Sa o o lae, I totonu o le fale o Farao le tupu o Aiko Pito. Ai le ngalo lo u amatanga iti. A o tau siau e lo u tinao yoka peta. E le ngalo awa o ngā wha e peru, na o whaalongo mawa ai ai a o u lai titi. Na o I loa ai, o lo wha sino mga lea. O lo u mā ele ngā foi, I lo u alofa, I au tangata, sa e peru, na o angasala ai. Peitai, ua alofa I na au e le atua. Yo sua mata upu lua fa fai upu se fulu fa male se fulu lima. Ole nei ia o tau a auna ia Yehova. Male loto sao, male faa maoni. A ia o tau tu e seina o atua na au auna iai o tau tama I le la I tu o le vai tafe. Ma ai kupito, ma ia o tau a auna ia Yehova.
Malofa aftai leo fa ituai le sumaltasi sumalua. Ia o Mose ama Farao lea tātou te sasai le aso le nei e te lele la unga le nā. Pa mole mole ia Mose lai fafo vai mai tātou tamaiti. Umo na tau sami tamaiti whai aunga sasa. Ia su mai tonu. Ole to e pasenga le nei sumal tolu sumal fa. Ia ole tamaitai ti a kono. Ia Victoria Lavea. Ia fa pia foi le tamaitai ti a kono. Ia Jessamine Aloalii. Ia ta pena mai ai ia mal tātou la unga i tuatu. Ia whaolioli mai le tia kono leo Jessamine. E whātalofa atu i le ainga o le atua i le soafa man malo o Yesu Keriso. O le wasenga le nei o tama matene e se fulu tolu ma le se fulu wha tausanga. Whawhetai te mamam, whapea mātua malo o tō tatalo mo i mātou. Whawhetai fōi a Deacon Vicky ma Dr. Jessamine mo le aohina o mātou. O le mātou moli mau, o le amamoli atu i se tauloto ma se pese whaitanga. Ia whamanuia le atua i lo whinangalo. Le ali ai alofa. O wa o le tangata i le lo fai launga. Talu ana mua. O le matala lo ngutu. O le matala foi. Lau lo faiva. Osi, o e na fai le ngutu o le tangata. Po wai na te fai le ngumu. Po le tutuli. Po le tawaso. Mose, oi ena na fai le nutu o le tangata. Po wai na te fai le ngumu. Po le tutuli. Po le tawaso. Ia. E awau e ioma.
Faro. O lo whapea na whetelei mai o Jehova le atua Israel. Ia e tuina mai lo nu. Mai e la tō whais te tasaminga ia tau I le vau. Sa ma tatu au pes. Tatu fai launga. A mele fala po ai lo pati mo le fa na le nei tai au. Amen. Ia e lo lava o le matua lava le nei tai au, ia o le tamale au fatua tua. Ia. Mawa e le ai. Ia o mose lava, ia le matua le nei tai au, so e lawa maua uma tātou. Le o mose tamale au fatua tua le ai. Ia au le nei tai au, ia ai le I toina solo ma mai tātou whanau totonu, la tātou sauni e whaalongolongo, I le upu fola, e ala mai lea I le sunga ia Jessamine Aloalii. Aloalii I le nei tai au, ai o le ausu atu le pese, ia whaatali atu ai, ia le, is she ready? Yeah, okay. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes.
want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. We sing holy, 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 holy. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. I want to see you. I want to see you. Thank you so much, team. Testing 1, 2. Test. Okay. Thank you, team. O te whaatalo whātua tātou ainga lotu nei tai au. Te whaatalo whātua ta mama tina o whale, mum and dad. Ai mai sele wasenga o whaawhenga inga ma lato whale mau lato whale tua. Tātou leadership. Wasenga o tina ma ta mama atatua. Whaafitai lava mo talo. Ma tō tapuai. And a special welcome to our kids, our children, our youth as well. Au te whaatalo whātua le swafa manu malo Yesu Kiriso, amen? Okay. Yeah, oh. Thank you so much for such an opportunity. Thank you, baby. An opportunity that is so gold, yet I'm not worthy of, but God is so good. I am just a vessel, imperfect, but God's perfection makes me whole. Okay. Mole lava. Yeah, so elo tusi I le tusi o Jonah.
mata upu mua mua. So I'm going to tell a story. Thank you, kids, for being so patient. I understand it's very hot, and you have done an amazing job representing God and representing your parents. All the kids look absolutely lovely today. So bear with me. I will take you through a little journey about a man named Jonah. Now, Jonah was a prophet, a prophet of God. However, like us sometimes, Jonah ran from the presence of the Lord. He is human, and we make that mistake. But Jonah was called for such an important mission. And that mission was to go to Nineveh, tell the people of Nineveh that they are sinning before Christ or before God. Okay? And but he ran from the presence of the Lord because he didn't want to do the mission. Now, turn to the person next to you kindly and say, someone out there is counting on you to play your part. Okay, nice, I like. Now turn to me and say, Jess, play your part. Thank you. Okay, now my topic today is about playing your part, and I speak to myself as well. So this is something that has blessed my heart, and I'm sharing it from a friend's perspective, and I hope and pray you are blessed as well. Okay, so the verses I would like to point out before we go to the story of Jonah is John 3:16. For God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whoever, Jew, Gentile, Samoan, Tongan, Palangi, whoever shall believeth in Christ shall not perish and have eternal life. Amen? Okay, now, the story of Jonah goes like this. He runs away to a place named Tarshish, which is also in Samoan called Tarsesa. O na alu Jonah wa sola ese ilumo letua. Amen? So he runs away and he meets, so bear this in mind, okay, keep this in your heart. He runs away and he meets sailors on a boat, okay? But these sailors are godless, which means they worship any god. Could be anything, okay? Anything and anyone. Then, in the boat, there's a massive storm, this big storm that is about to break the boat up. And then the sailors are afraid and say, oh my goodness, where is the storm coming from? So they remember that Jonah is on the boat too, because he's not a sailor, he's a prophet. Then the captain goes to Jonah and says, Jonah, come, let's not gamble, but let's roll the dice. Let's roll the dice and we'll see who is to blame for the storm. And then Jonah says, they roll the dice and the dice falls in front of Jonah, and it shows that Jonah's the reason why. And then they ask, what have you done? What's going on? And then Jonah says, I am a Hebrew, and I reverently fear and worship the Lord. And it is because of me, because I am running away from the Lord. Then the sailors agree after they try and row the boat to try and get to land. And they ask Jonah, what should we do? And then Jonah says, chuck me off the boat, grab me and toss me out. And they're like, are you sure? Are you sure we should toss them out or toss you out? Then he tosses Jonah out, and then God is so mighty. He is so strong that he destined or chose one big fish to swallow up Jonah.
Jonah stayed in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. And then that's when Jonah humbled himself before God and said, Lord, please forgive me. I have run from you. You have heard my prayer and heard my cry. Then God said, okay, I'm going to give this mission to you one last time. Now, Jonah didn't want to complete the mission because the people in Nineveh are not Hebrews. In another way of saying, Hebrews are people of God. In that time, people of God. But when Jesus came down to die on the cross for you and for me, we are now chosen. When we accept salvation, we are chosen to be God's people. Amen? So, that's why he didn't want to go to Nineveh. So he goes to Nineveh. The whale spits Jonah back out, and he lands on the land. That's how powerful God is, right? So crazy. So Jonah lands on the land, and he walks to Nineveh, and God says, I'm going to give you this mission one more time. Go to Nineveh and say that your sin has come up before me. Repent. Then Jonah went to Nineveh. Nineveh is a massive city. Nineveh takes 3 days of walking to complete, to see all of Nineveh. But Jonah only walked 1 day. Just like me, I only can do 1 day. So Jonah did 1 day, and then he said to Nineveh, 40 days more remain, and then Nineveh will be overturned. That means to be destroyed. God's going to destroy all of Nineveh. But in Hebrew, it's only 5 words. I wish I knew Hebrew, I would have told you. But it's only 5 words in Hebrew. Then Nineveh felt so much remorse. They fell on their knees, they cried to God and said, God, please forgive me. The king of Nineveh heard about this message. And then the king said, okay, put on sackcloths to show that we are fasting and we're mourning because we want to repent. Our children, our families, our animals, they're all going to fast. Not a single living creature will taste any food so that God can forgive us. Okay, and this is where we see God's loving kindness and compassion. Now, kids, that's the story of Jonah. Now I am going to share to the youth, which is a little bit easier for me to communicate. Yeah. Okay. So, my first point is don't limit your calling. Awana iai se mea tau fiai oe mailo vala awina. Ole mea na whamanuia la vale atua I la uloto. Ya Jonah. Na tu e le atua ya Jonah la whiau. E alu ni never. Ai na whaana lava e Jonah lona poto. Na whaapea Jonah ia. Ma I maule tala lei la tangata. Ma I mau o tangata lai leiloa oe le atua. You know, why should I preach the gospel there? O na whaapea lo Jonah ia te ia. Le lau sola. E silia lau sola I tā sisa. You know, I won't have to go to Nineveh. But God had a different plan. Na o whai tau le tusi, Jonah reminded me of me. God instructs me to do something, I whaangala o puto, and then I don't do what God wants me to do. It says, the word came to Jonah, I sola. A tua ui I se vai Jonah. Vai mai le atua, ai o sola. But somebody out there is counting on you to do your part. Ngā kau sola Jonah I tā sisa.
but he came across sailors. Remember the sailors I was telling you about, kids? The sailors were on the boat. The sailors, they have no guard. So, but in the it says in verse 16, it says, then the sailors greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. So, sorry, I don't have it here, sorry. The sailors would have been like, you know, like jump off the boat. But in their mind, they said, Jonah, who is your God? Let us worship your God. Let us make sacrifices to your God, for we have seen such a great God. I le mālosi o le awha o nāna na iloa loe sailors ia. Le matautia o le atua. Le atua le au na ia Jonah. So even though nasola Jonah mai le from the mission, these sailors gave their life to Christ. Right? Now, we see God's love in the sailors. For me, you know, biologically, but in the spirit, we are made as God's children. Like ana faile tua ya Jonah, na ole au e pera te haluai. I want to alu ni never. I want to, you know, like le wingo lo utala. Lo wa o me le tala lehi ata so. We have received the gospel through God's love, even though we're not Jews. Amen. So, Jonah still had that mindset like, you know, tangata ni never. So he goes to Nineveh 3 days. E tolu le aso e mawhaina sa amilo le nuu leo ni never. Ai ngā o le tasi a le aso sa amilo ia Jonah. You know, anyone who was instructed by God would walk the whole 3 days. E sa ule tala leo o le atua. Amen? But he only took 1 day. And he only said 5 words. Ai na ngā lua e lava le mana o le atua. Na o ale tala I le tupu. To a king that believes no God. His mind said, I will make my people, I will make my kingdom, I will make my animals fast. For we have repented to God. So, you know, in that context, as a human, it's about you know, you know, it's a musu, it's and it's like that with Jonah. But I thank God the vision that we have for ma'aulas, we're called to save. And Mom and Dad and I were speaking about this last night. O le alofa o le atua, o le lavea I tangata. The same way we lavea I le atua tato, it's the same way we preach the gospel to our friends, our families, kids in your schools, at uni, at your jobs. You can be that bridge for them to receive Christ. Amen, kids? So, na'alu loyo nai ni never. And they absolutely knew the main points of repentance. Esele paiva venga o le atua.
And I put myself in those shoes as ni never, be o ni never. Le wasau le tala le te au. I say, ameo te le o sui ai, like, why am I not changing? Why am I not, like, my mind has to be like the king's, where I fall down in repentance, I fall down in fasting. But esele ma leo le tala Jonah, in English it says, 40 days more remain, and then Nineveh will be overturned. Ile mawhawhaua Jonah, atau le overturn, it means lela asau, lela whaumatia le atua, pe lela allow le atua, se sinu ue sawe whaumatia le ia ni never. But overturned, e tele lava ona winga. Overturned means to transform, to change. It's not just to destroy, but to change. To change. So, ile mawhawhaua Jonah, le whaia ni never, so e whasefulu aso, whaumatia lo o tau, whaumatia lo o tau. But e lei loa e Jonah, the power of God overturned Nineveh. God turned the heart of the king, turned the nation, and turned me. Someone who is so sinful, but God overturned my Nineveh. In the end of the story of Jonah, for my letala tsusi, ele ifia Jonah ile mele wa whaia le atua. So, na anapopongi lava ni never, anapopongi ni never, ona whaatele ngese ai loa le toa sao le atua ya ni never. God forgave Nineveh. Ai le ifia Jonah ile whaiunga leo le atua, whaiunga le atua, you know. Ile o mawhawhau, it's like, whawhawhau na le fia ia Jonah. O Jonah na sola I luma o le atua, but God forgave Jonah, gave Jonah so many chances. Na sola I luma o le atua, ai whaapea Jonah, mai mau ni never. Oi mai mau le tala le ya ni never. That's when God asked Jonah, if I can love you the same way, how can I not love Nineveh? Na whailo, there were ata I le tala ni a Jonah I le atua. He says to God, he prayed to the Lord and said, Lelo wa umana whaamangalo e le atua ia ni never. He says, oh Lord, is this not what I said when I was still in my country? This is why I ran away to Tarshish, because I knew that you, God, are gracious, compassionate, slow to anger, and great in loving kindness. It's like loa whai o na I le atua. I say, hame te a lo whai fua. You know, for me, it's like if I'm telling God, why are you so faithful? But okay, expect you're faithful. My le atua ia te au. And I was thinking to myself, Jonah wasn't really in the right mindset. Le loa whai le atua. Oh, this is why I didn't want you to be part of the plan, because you're too loving. But ele o mafo fau Jonah, o le alofa mai le atua ia te ia. And it's so funny because, well, not really funny, but it's crazy to think that way. In those shoes, it's like, ilo mafo ia whaamanwia mai le atua ia te ia. Ai o te wa ailo e sitanga te inu pia pe ula o te lefi mana e whaamanui ai le atua. But God's love came to save me, especially me, save
the people that that maybe ele whetau I lo mawhauwhau, but i le loto o le atua, le anga le lei ma le alofa muti vale o le atua. These people fit. And then it dawned on me. Afa apea na alu sa o a Jonah I oini neva I le taimi mua lava na whai I le atua. Fe pe ana iai a sesi nuu e tue wala awa I le atua e alu I Jonah. Ua muta le sa, like he limited his call to just Nineveh. I lo'u mawhauwhau, ngā le 5 upua Jonah ia ni neva, Salamoni neva. Ai ana alu lai oi I sesi nuu tue, alu lesi 5 Salamo. Alu lesi nuu tue, ngā o 5 upu tue Salamo. But ua le fia Jonah I le anga le lei, I le alofa tu noa, I le alofa muti vale o le atua. Ua ngata I loi ilo na wala awina. Ona na ita lava Jonah I le atua. So much, he was so angry. O whimana o umalolo na ola, tulo. So tawa se ita whaapea. Tua ita wa fia the end loa. Ouch. Sorry. But, ua ngalo ia Jonah o le na wala awina ia. Ua ngalo ia Jonah le alofa muti vale o le atua. Le alofa tu noa o le atua. And so, someone out there is counting on you to play your part. Fe ana alua ia Jonah, like the first time na wala awa ia le atua ia Jonah. He could have saved, not saved, but he could have influenced more people to give their lives to Christ. Because only Christ saves, amen? He could have told more people. Ai wafa'ali I lava Jonah. Walu loa no foi fafole o pao ni neva. It says, I le mata upu le fa, fai upu e fa. It says, then the Lord said to Jonah, do you have a right to be angry? Wait, not jokes. Do you have a right to be angry? Like, how can you be angry? This is not your love. This is not your sacrifice. This is my love. This is God talking. Ai le itali ai ni ia Jonah. Tu ai loa ia lunga o Jonah. Halu loa teva loa sama teva. Halu loa fafo pao ni niva. Manofoi oi la au. And so it's that it was almost like Jonah's testing God. Like so walula ngofoi la au pe a mai langi ngeva. No fai la lo. Ia Jonah. Ma mano ia no fai Jonah. And then God, well, it's an unfinished story. So it's an unfinished story. So who knows? Maybe God took Jonah right then and there. But he was a prophet of God. He was called to do so many things. But he ended his calling very, very fast. But when we extend our calling in a way where we think about our families, like we have family members in Pia, Ula. That's just the way of the world, but they're part of our family and we still love them. And that's what God's talking about, branching out in the Ninevehs around in our families. So I encourage my brothers and sisters my age to keep extending, keep pushing, keep running, keep chasing God in that way, so
that's just something very small to bless you with. I would say, I pray that it's a message for our kids, for our youth, to keep pushing, don't end your calling, and someone is counting on you to play your part. In Jesus' mighty name, amen. Hello. That's a message for us, Eliam. That's a message for us. If we play our part to evangelize the world, this building is too small. If we continue playing our part to preach the gospel, elese kama iloko le loko LEM. That's why we have to think big. O le launga sa tau na tolu aso. Au tasi le aso e whai launga e sala mo umani never. O le winga o le tala, a whaongani e le atua sau ta mai anga waa, ma sau ta mai iloa. Ina ua whaawau pēra tā wala wina lea. You will be amazed how God can use you. Te o fole me whaongai o e le atua. Ola mai a tātou whanau. Mana o le atua e whaonga. O le alofa o le atua, o langa mission langa. Pe o le matua lena, lau mai ele, whai lau. For God so loved the world. O le mission lana, o le mission na tama. A o lena awina mai, o le atali. Wa alofa mai le atua. Ai au mailo na tali. Lono winga la o le atua lai le langi. But we are called sons and daughters of God. Uvala au tātou, wha tātou whanau o le atua. O le mission la le atua. Au tātou leo awina mai. Leo aru Yesu le langi. A leo awina mai tātou. Tupu e a tātou whanau. O le mission la walena, o le misiona la walena. Tātou te o atu e tau atu. Ua waila e se ale mawhauwhau o le atu. E se ale mawhauwhau o iona. A le anga le atu e alofa i ani neva. A e wha e kisi le mawhauwhau o iona. Ifo e te iloi e se le tuuawa no le atua. I le tele o sasi o le tangata awina a le atua. LEM, e lela i titi tatou sasi. But God always gives chances for us to continue our missions. E tau le tala le lei i le alofa o Yesu. Ai mo ini ne mai mawhauwhaua o ia te oire te leo me leanga o lou lava o langa. Nei whaapelea, te ia leo o sa whai tonu al farsape, ia o se tamawui lena.
La upa umel manawa lo tina upa ia lo wola. Te leino na whao ngai le atua le isi tangata. Nā lai o na e talia le whao le tanga. O te wala au e, wha mole mole. Whain tātou mo ini uma wha mole mole. Can you close your eyes, please? Whele me o e o nā i pe ana le aina i le alofa o le atua. Whele me o e ami o le anga i pe ana le aina i le alofa o le atua. Whele me o e wha misai. Pe te tango fo i awe se mea se a inga. Po le hana laman me le anga sa te tau pe o le mea tonu wale na e o iai lau soifua maa ufoi. Ai na iai le iona. Nana lavea ina tātou ono le alofa o le atua. Now, wa pei tātou ni tangata pa ia na ta uru mai le langi e pa ia. Ai leilo, ana le ai le alofa tūno. Le wala au ana ia te oe. Ana si leo lau lima i le atua. Ma e tala noa i le atua. Ma e whai atu i le atua. E ma whai o tu mai se awa noa i ate au. O te alu e tau atu i seisi tangata. Lo alofa i le lalolangi na awina mai a Yesu. Whainora tātou whaafitai le atua tātou te leitu wala o nā neile si tātou sauninga. Each turn is so uncertain. I learned to walk by faith, but you gave me a promise that you will never leave. Lead me and guide me, Lord, I do believe. Lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer. Lead me, Lord, I will go. Lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer. Lead me, Lord, I will go. Sing it again. Lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer. Lead me, Lord, I will go. Talo whai. Ua te ia le ulu matua e sau le afiafi. Vai atu. O le whai mai le pāti lo latou whale.
That story, it's from Luke 15. Lukas 15. Fai atu lo le tama matua i le au auna. La le me le pisa mai. Mama nai a mai pesenga ma. Fai mai le au auna. Se olo uso a mio leanga fo ana le leana. Ma i mau oi olo ale. E sau i el tamae e se ale maa fau o le tama matua. Na te leilo. O le alofa o le tama leo toe au mai ai te tonu le atali. The prodigal son. Toe au mai te tonu le. Te ilo le taimi nei le lotu. Te le tangata u toe fo'i wa le toe fia lo lotu. O le fesili o ai e toe au mai ai le atua. E le o le lalolangi. O le toe oa le lotu e toe au mai tangata. Au mai le atua. The world today is very dangerous. Wa vai atu ia Amerika la le wa le se Florida o. Wa ave uma le fa. Prepare. Preparation is vital. O le tā ua i al mele o sau niuni, tātou te lei loa me te tupu le laulangi le taimini nei. Nā o ngā le taimi o wha mai te le tangata na lawe e inai. Nā o na te atuawa e tua toi fo i tangata, toi oe whaile laulangi. E o manoa e sau role a wha. Mana i le tātou no nofo atu i New Zealand nei pito le laulangi. Ma o ina tātou i mea te tupu lai whaafsanga. Tātou leo mai whalota mai ti malfia o mawha i o ai McDonald mani. Tātou te lei loa nuu lai ti et sau lesi a whai lungo lesi a whai lungo lesi a whai. They are crying today. Lanu nofo maloi mata whaasanga i whainga tāmati ngā o leo langa. A le awanoa le te mauai. Ma le awanoa leu te fia ai. Ana i le upo le atua. Play your part. Ai po le alau me whai mātua. Toi wha manatu whanau. Whanau, children, help your brother, your sister. Come to the Lord. Prepare for the coming of Jesus. Let's all stand, please. Worship Jesus before we go. Oh
Tui nā tu lau e kāle sia e o mau manuia. Ia lau pui puinga. Ia la uma e winga le ne aso. Saunia I mātou mō sauninga nā nei. E whaonga ina le whanau. Whailoa lau upumoni. Ta pena I fo ilo lato wola mō le lumanai. Atou malau o fio e manui ai. Ia mātou lunga lo manui a le atua le tama. Nelo fatu noa e tumu ia ke risa Yesu. O le mawhatanga malau nganga pa ia. Ia mātou lunga. Nei, e oi le whaavavau, e whaavavau lava. Atou alanga whatasi a mene. Atou alala mai lalo whaavitai. Ia, tui nā tui le, whailo tusi e. Vavei tatou fulfulanga, nā nei.